Manipur Governor Anusuya Wiki chuan state chunga inti boina chuak meka tual chung din munjir chiang turin thotan ni khan Churachandpur district atloa Governor Wiki hian Churachandpur district hi avai khatlona ania Relief Center Pathum Churachandpur Government College Southbrook School le St Mary School te tloin heng huna te chu an mamo chi sang ele in tui thiang him le dam doi te pe ka tiamani chanchin thar la khom tu te akom na Governor chuan Churachandpur district atlo chan soin peace committee a chairperson kani na angin community sang politician officer le pol sang shoi tu te atanga thuron lak le anhar sanate lo ngai thak saka inrem na tur kongzon hi kamo phurna ni atiani Wiki chuan pol chen khate chu tui bonga 27 Assam Rifle huna meeting anei pui boka anjinga hian Indigenous Tribal Leaders Forum po antelani ITLF chuan Governor hena hian Manipura Tribal sang in harsat na anto te tarlan na memorandum an theluta Peace Committee din ani ma hian state chunga boruak ral muang om phot atul tian tarlang bok meitei hawin kuki zo telaka in dawan puan lai hian boina chok chuak tu te inrem na lo soipui chu thilti chia ITLF chuan angai lo thuan thelani ITLF chuan inrem ma in harsana sutkian phot atul kandam chona tura kan be seom chun chu kuki zo namte in rel bol na san neya Manipur sarkar le meitei ho laka tanga in lak san hiani Manipur huam china tlang le ruam te hi chen san sa ania in rel bol na san nei hi thilti thei om chunani to in rel bol na san om nuwa chia in rem na hi om theang tinan soi karliam ta in rin ni khan Ministry of Home Affairs chuan Manipur tan hian Peace Committee adina member somnga le pakhadruat ni in Governor hian committee hi ahawani committee a hian Chief Minister N Biren Singh po member tan ruatani committee hian state chunga namle namin kara buaina chuak ti re dan turkong azonganga inrem na om theinan polin ti buaiten in biak na annei thei dan turangai tu bokang Ministry of Home Affairs chuan committee hian khotlang in pum khatna le in hriat thiam ton na athen don ba ka nam sang te in kara in potlan na athen don ani antiani Manipura ram thar thok tu te tornara phlak chu Manipur buaina hian kanril ru alua ne hlom hlea thil dangin kanril ru alua theiri lo ani bere ril ru tisom tamjok aom lain buaina le har sanakara be sei pialama thok thin pathian na thoro pui tak mu tur ombok tribal lamtan chuan meitei te mu sakhi ol khop maya chuti rual chuan meitei te vek te zara nungdama la om ti thei tur anom nuk ani ti setel thowila athaome khoimuna po hian mi thale chalawanoma athalo lam anpong pordeu hian khovel anuam talo thin ani mai hi mi beng var lo le thil danga boi wanglaya thleng ti taka he boina hian ka beng alo thlen meu chuan kut an thlak rem rum to alo nia za thlak zokin Imphal pastor pakhat ka han bia ani chuan hei kan building an ron vom tana ka chung te chuan chuak dai to nu ka han dal dewa tuna chuan keipo ka in rel chuaka ka biru na mun tur kala thlenglo tho maring aring sot hle alo tia kha biakin kha ka lo loi ve na thin ania wangle apon glass vel tuak na po ka tel ve wang khan karil ru an ngal vong maya seom takani an hal don nge an suwa samvek don kan thesi lo building a khan pastor quarter biakin le field secretary quarter somvek ani boxi shil ahai ngei mai ma se tunari chuan pon lama cheimoina dar thalang ti lo chu anti chechun zom vak lo ani ome pathian in ahum zelang chumo ti chuan meitei thingtlang khuwa thokme kan missionary te chu khan phone kwal ta chara an lo bi thup to hi alo nia an thik thu chia zual na lama omte phei chu an tlan chemek lo ni in he huna kan tirko po ngai thal lo na tur muthiam vak bik lo chi alo nia mi in film khur turin an phone a phone a chan lai mek chuan thom alom zui nga la meitei fir fiak pol te kut thlak tum chu dan tumina khomi te an lo tang ve boka chutia anin norvel boilai chuan tirko te chung kwa anu pui an fapa kumnga kumli le kumhni chu leileta an chuaka achak tlanga tribal khuwa an thleng thei samani anni chung kwa hi khuwa po omngam lovin ram hnuaya te an riak thina an laina tom hle hanin biakero chuan hlim takin an tong reng thung
pathian puina an changna sa ti a hriat ani kan field secretary chungkwa thil ton hi a hlaoma buain tranzan khan anom na hmun wala misualte be ol som na hmuna anom ti hriain anin sasenga antom na hmun chu meite christian te omna tho ani lo theilova ni tam lo te hnu chuan thom an ron nei le ta chat mai ni biakin bok an bitum le a an suwa sam fe hnu chuan an ron zong ta a in thiarna toilet ri tak man to lo mai mo min zam deuh nuaya an chung kwa le ompui tu nula ne nan toma in chung an ron lut thur thur thom te po an hreveka dai dang tu chu bang mai ani to si me chom nem jok te hlau tap chuak ngam si lo mi tuitla po a hriat thiamom khop mai fasen ber kum ni le achan ve mi hritlang le ngal khan thom han nei zeu sela chuan an chan a cheve khopang le amai ro chu pathian hual himna alo thlenga an din hmun hriat thiamna mak tak ani ve ni ngei turani angoi kar mai ani chu pa berin min hril danin khami huna kha chuan thingei turin kain hretowa an himna tur du saklua ta ka chung te hi thi turin he hmuna hian kalo hruai reng ani mo ka tiril ruhman ani ati laina thlak tak an ni e tirko nula anaw ne na meite thingtlang khuwa ompo an member ten hum na sat an tum viawa buai ain trantira an biakin bungrua thazualte an chebrela anuna vin in pakhata an thukruwa ma se lo reidewa in humle in zep a har tel boxia chumi khuwa omte po chu an chaklanga tribal khuwa omten an be thu tang ti hlavin an ral khel he thoboka tirko te biruk na chung kwa po chuan mundanga tom him an du ta zok zel alonia heta hian omula me te fir fiak lam tu main an ron zong lawang chewa tribal ho an local ani poin nangni chu an khoi lawang cheu tin an la ria chua san vele chong ani chu hemi te naw hian an bul hnai khuwa tirko omtenen an him re lo hlavin tlanga tribal khuwa tom him an ril ruk ta meite khuwa le tribal khuwa in kara chuan phai le let kilometer nga vela oma him taka pal tlang a hupurom hle ani ma se anom na hmun na omreng a him lo zok tak mewa wangin zanthima mi som pakwate an chuak ta meite tlangwal pathumin an venga tribal khuwa anan thleng chu an lom hle amai ro chu chung meite tlangwal te chu kho chung tlangwal diu tui te chuan silaya tinin ka mai an lo tum ve thunga anin kara dingin tirko te chuan anan hum vele chongani in ngei takin han om ho hle hleilani mai tur hi ania kannaw pakhat rong mei naga ho jinga rong bola omte hi atira kan ngai tua lo berte ania meite khuain hual ve thoma se naga mun ani tlata wangin an ron thlen du kan ring vak lo tlanga ma se rinain an ron langma thung halmual phol ovin an quarters le biakin hanan chuchia chuchia thar vak ani hlom lo boka tirko nu puile an fanu kumriat velmi chu an member te ina an biru thung ni alo liam le nual hnu chuan ahum tu po angai atha thei to bik lova tuna chuan inom ti hi an thretlat towa a theyang anga in chua san mai hi angai don ani hi tim police escort lamte po an han deal saka police lampon thataka an lo chana wangin ngai tha thokat takin anoma tlai lam alo ne ro chuan police te po an contact theita lo an biruk na in nei tu in akol ngam to box si lo thlolaya riak turin an chuak ta top mai ani nuber trap thu han ria ringot point mitui ako chuak ve thei hialo me ril ru awamangangin awa bai vai do nem thi tura chuak ni mai om an ni an chanchin ria ten kan ngai tu hlea zanthima phone pon changam to si lo thlamram to tak an mufuwa a chuat la lei chul mam po ni lo atu khwa lo war se eng tin nge anom ta kang khoenga misual te khan an muanga an that mai don em niang ril ru a ha du hle ani amai ro chu pathian na tho mak tak alo lang le tlat mai police lam kha an du lo reng wang ni lo an kal konga inka na salu tu ka wanga biak thei ni ta lo an lo nia jingdar ni le chan veya an mani tan tak po fir fia kho ton hlaum em nun po tha phialin an ba chan chuak ta ani kha thilmak atlingani jingdar thuma ka hara message be sa in ka phone ka en ngala police station a anom to thu a message miron thon kan mu chu ka tha huai mai ni an ruang hlom mai tura kalo ingai man to hiala
he tiang har sanakara lom na riau ka nei thung chu meitei fir fia khoral hi lianin mitam takin tuar maila kan rong bol na mun takami te hian min tran le kan thil nei mun le ma te hum him du na lian tak an nei hi lom na tur pakhat ania heta hian pathian in kan rong bol na hi mal asom nge ani tia hriat ani tin an khomi te tho in thina chuan kan thiang omro kan hum don cheu tia thlamuan tu te po anomani ngai nom top atling lo theilo thile damkara kan thok tu te nui deu sar chunga minhan bia te hian mishing din mun der thon le thon lo pialama pathian thuamna an chang tia chianga tharau mit meng te chuan pathian ro puina an hmuani ram hnuaya an bi ruk lain tirko pakhat chuan kanan tlan chhevea ram hnuaya te kanan riak chu kalmasa te chanchin an soite kan hre chuak war mailom anni din hmuna tanga ngai tu chuan kan tor ve hi chu ane phlei ka hre zo kani ti in min hril zo ka pathian alom thu ka soi tuna hmun hima omta aquatars an so samsak vek evangelist pakhat chuan lalpa he khuwa nge hian irong bol turin min tir le thuayang che ti in atong trai ani rong bol na omzia an mu chiangin an van chuanom tak em tuna hian kan rong bol tu te hi hmun hima anom vek to an tak saina tur lo hi alo mom hle ma se an nei angang te kalsana hak lai ne na chuak an ni ti theingil loila engtiang takin nge misualin an lo rokang ti hriat thei ani to lo then khat phei chu ha lemo suwa samemo ani to boka an hlo thlem te ba ka vok vula in tuak te kha an ni hloma an laina thlak tak zetani rong bol na lama hian an ril ru an hual mayangem engtika ange launa hnu ma le ril nu na ta hi an fil hi mang engting nge ko san te hian kan tuam hlom don ti te hi zona poimo tak tak ani ome Manipur state hi kan share thewangin Mizoram marlama an nia Northeast India state pakhat ni in an khopui chu Imphal ania kho chaklama Burma ramnen ramri in trom nein thanglama Assam state thunga Manipur state zaw zong hi Mizoram state angvela zaw square kilometer singni sangni zathum somni le pasari ania Manipuram zia chu Sanskrit tong chuan lungluom na ram Jewelland ti ania tunma deu kha chuan Manipur hi kang leipak ti in an ko thina then khat chuan meitei leipak ti point an ko bok thina ni historian sanama hi lai kan chuan kumzabi som parian vel khan an hun laya an lalpa meidingu pamheiba hun lais kumsang khat zasari somni le pali vela tang khan kang leipak ti kha Manipur ti in athak ti na ziaka ani hi an pipu sa khuwa tanga Hindu sa khuwa le tir tu ania arama cheng tamzo khi meitei tia hriatan nia san nam chuan kasai tia an ko lain kol kan ti mai Burma ho chuan kate ti in an ko ve thina Assamese ten meki ti in an ko thungani kumsang khat jasari somrule pani khan British East India Company sipai tele meitei lal meidingu chingthan khomba nen inrem na an nei lai khan heram hi mekli ti alania anhuwa British sovin an poisa thir an siam sakna Manipur reswar ti in an chut saka ti chuan mekli ti mingpo hi are hlenta Manipur ti in an ko ta ni Manipur ram phai choli tlang bakwain hwal vela tlang ram hi ngopik cha thatak ani awangin tunma chuan sai samak savom keipui keite sakhile sajukte atam hlea kan pi pu teram chuana ani thin phaizol china hian Imphal khopui awma phaizol hwalvel tu tlangte asang hlom hlea si level atangin fit sing khat vela sang a om lain atlang puin fit sanga le sang rugbor vel ania chu tlang sanga nar nei run lui hi kho chak zo fa de chenram chin state kal tlangin aluanga zo fa te mu pha ka lui seiber ania wangin benge se run dung an lo ti thin ani barmi so chuan run lui hi Manipura river an ti thunga falam le tedim khuwa bula aluanga falam bula run lei chu var bridge an ti lain tedim bula run lero mansang bridge an ti thunga run lui chu chin state chunga aluang tlang zela ta han kalemeu bul a thlen china mitta lui afina ti chuan hlawak lawa chinduin lui afin lea chu afin lai chu run khom ti in an ko thina chu mun chu kaleiwa
long chol na mun ania chin dun lui hi chimlama luang zela zofa tilung lai lua tu airo lui anti chin baramarama lui lian ber le seiber irawadi lui afinta meite ho chuan chin dun lui hi anlaron nei tu zelani manipura ma cheng atamjok te hi meite an nia manipur ram lu ma sa te ania wangin manipuri tinan ko thina aram lu ma sa tu hantia hian kan pi pu te ho nen tuan le manga tangan an lo cheng dun to thina kan vain saino tibetan language bulchut mang kan nia mongolia ramatanga thlangtla heram zau takron lu atlang vek kan nia manipur ram hi meite nam chau ta big le ramanilova anol pui chuan atam berti thei an nia mishing cheng zong zong za som nga le pathum hi chu meite an nia naga nam chi peng sang sang za som ni le pali vel le zofa nam chi sang sang chin zomi mizo ku ki thla ten an lua ve bokani kumsang ni som pakhat chiar pui atanga hria dan chuan meite nol pui deuh tho hi hindu sa kho bemi ni in muslim tepo anum nuala meite ho hi an pi pu sa khwa sanama hi an kalbo santa tun ma a an pathian ming chu alingkok asiba apanba le pakhangba le marel sidabi imoinu le phoibi te ania keini in pi pu mizo sa khwa muchi pathian puwana kan biak thinang hi ani mel varama hindu hawin an lo buma an lekha ma ni puala horop an nei thin po an sanskritai saka an pi pu sa khwa kalsanin hindu sa khwa an von tla to wangin ke mani angin mongolio thla tibeto barman family group ni ma se an nun phungero chu an vai le mai ni keinin maral te pachuau sailo lai mara kan ni angin an ni po chipeng kan sang sang an nei ve a mangang luan khuman an gom moirang khangamba sarang leisang thante an nia keini zofa te angin ma ni chibing nam tong chungnung sok tumin an phili buai velova an va in manipuri meite anin tiveka meite tong mang muslim anom ve thoboka manipur mi pui za bariat lai an ni ve thomaya pangal ti chu meite tong chuan muslim ti ania meite muslim ho chu meite pangal ti nan ko thina ni kan tun lai khovel herdan han thir wangwang hian zofa hi soi kho min kanom done moni ti thei turin om ni in isvem barmalama kanu naw tele bangladesh lama kanchi le kuangten min ran bel bul mai pelama hian kan thenom steta om zofa te ngei po nek che pin anom mek ni na lang zo na thlak ten zoram lam hoi mitan len furta ni na lang boka shroi tu rem shele vengwa kan van mamo em kan rama hian hun le ma ol zau takalom sia om zinei takin kanu le naw kan chi le kuang min ran pan tu te hi kan rem thiam chuan nam chak taka kan len siam thuai thei don ni na lang kan ramri de mun ol om thea piang no kha zung zung hi kan thenom telaka kan in ve na kong ol samber pakhatania ramri de pa mun ol kan nei zaw lu tu ka wang hi ani nge yang thenom ten min zuama min nek pho chan hi ramri de pa hian khothar sa zung zungila kanu naw zoram ron bel du piang te tan mun kianin pezel maila kanin hung phui thuai theina rinom chung khothar te kalpo na tur ju thatakin siam sak ngei bokila mishing kan la tlem em awangin kan economic athang mo em ani ti kan chiang tlang tura ka ngai tu te khwai mo in don fola kui thei anan ching war dewa a market lama kan buai chenghal der chu ani hi eral tu kan tam chuan thok tu kan pung don ti na nia thok tuan tam chuan ram chung de chu tam don ti na lo ni ram chunga thar chu tam chuan industry factory din na khop kan thar thoi don ti na nia chu tiang alo ni chuan keinin ti thei ri lo maila company lian le house hawin ronin ben belan tumanga thok tu lama kan thalai te tan hun kan lo hau liam liamanga chu ti chuan kan kum khat gs dp sum chu alo sang mai don alom chu tiang alo ni taksia chuan kan thalai tho tur shilwa rui lo boi pui thin te hian na tho thata le tho chuatama an lo in el suau suanga setana man ro thaber hunol kan not bo zawanga kan ram hi lo ral muang mai don alom state in todel le thar chuanga kan ni chuan khoi state ma hian minnu thuri zuam ngot to lowanga tin khoya nge mizoram chuom ti in central lama le state tina hian zona kan dong to ngai lowang sum siam na tha kan ni ngai chuan india rama za le shiat kan hlo tonga kan thu le la hi mi ten an beng khon fo to nge yang dan le dun fel fai tak siamin
dan le dun zana le ngai san na nei ero kan mo khopang shuai tu beng ta deu kan ba mo to takem ve o Manipur State BJP sarkarin kongsang sanga zofa te chunga poi a khoina hi ala top mai lova me ni somni le panga khan Manipur atangin kuki zofa te ayo pulal cha haukip pulet kholun haukip le an thian te chu zo reunification organization general headquarter office a lengin tunlai Manipur ama zofa te torna sang an ron thlena zoro president pusang ko hena lom thu soi na ni pa formin kuki mi zo puan an hlana ni thu kan don dani Manipuram chunga zofa sarkar na thok tam takin an ni na le until ti theina hi mang theilovin khwa khir an nia abik takin zelama na thok te chu zel tangang main pon lam nen in biak pon po nei lovin anom me kani anti Manipur tlangram hi zofa te lu aramania aram nei tu chu indigenous people tia sa phowin an soi thin zofa te kan ni Meitei Kingdom om rualin tuna Manipur state nita huam chunga hian zofa te hi heram ruaka hian kan pi pu ten tuan le manga tangin an lo lu ave to a pem nam kan ni lova Meitei ho ang thowin Mongolia ram atanga ron pem thavek zo kan ni chuan lam sang manga Manipur sarkar in zofa te in le lo chu saktuma ma ala hi kan du lovin kan dem tak zeta zofa ten an ma khuanga ya ma alak na peaceful tribal solidarity march an buat se wanga tharum thona Meitei ten an state sarkar armed force te mashuaya zofa te an bechiam hi shia thiam har kan ti leani Manipur BJP sarkar hian zofa te hi an ram chu saka tumna chiang takani Manipura zofa te hi Manipur sarkar a him lovin an in shia chu wangin an himna turin ro rel na san pa India sarkar in a pek an phu thi aom hlia kan ti ani